Twakariba Nyakis gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Imenti North rungu rwa gĩkundi kĩa Thura Development Forum nĩbothĩte mbeta na gũchia kĩra kambi ya borithi ĩrĩa kinya ĩrĩ na obisi ya DCI na kinya ya OCPD bobo bathithĩtie kenda gũtetheria kũrũa na wagagie buria bwĩthĩrĩtwe bũkĩongereka na kũbatiga ũgwati-inĩ ũntũ nandi bairutanĩrĩte bobongwa kũrũa nabo akariba baibanganĩte bobongwa na kũingia ũntũ bobo ĩrĩ njĩra ya kwĩthangĩkĩra ũntũ bambĩrĩria kũthithia mwaka mũthiru mweri Jwena asiasa mwanya mwanya nĩbo kari ũntũ gũkũ harĩa bacokeretie nkatho akari nĩ ũntũ kinya bwethũganĩrĩrĩ ya mwanya Yokari ntuko inene kiria karina borithi bathura Imenti gĩcigo-inĩ mbunge kĩa North Imenti nyuma ya gĩkundi gĩa kari kĩrĩa gĩgũchiĩta Thura Development Forum gũkinyanĩria mũbango ja waki bwa kambi ya borithi na kumba na kũmĩrugũria ntuko ya Narua. Na Thura Development Forum i organization ira residents bongo bathura bambire gũform last year in April tekaĩkarĩte mũno gũtegera mantu ja development within our area. Guntu gutena security gutumba ukura lekyo na Thura Community Development Committee ironekera ibwaga bachiungania bongo ba mbesa baka this okurukira chama nyojo eta bwana nation kari ka obisi kamwe kena mbao charigi muthwa ndiguru eri muthetu na urufu kaya ura na ni bathugania bekam na idea tu aka police station njega no tu iji ita reflector biche njega ya ya division and quarter akiaria sub county commander wa Imenti East na chokeretia kariba bankatho inyinge aria nkuruki ugite bakagwatanira na akari gutigira ukaria na kinya kuongera borithi na mathaga jangi ja gitumi campaign eu kenda kumiombithia kinya nkuruki. Leo nimeshukuru Thura Development Committee wametujengea crime office, wametujengea report office, cell na OCPP office. Tumewashukuru. Leo wamefanya official handover kwa Thura Police Post na tunatarajia itakuwa police station. Endege kurigaria gote kinyomwe uroneka kuthumbia mubunge Rahim Daud gukirikanwa waki bwa kambi cha borithi ne nguge yawe rungu rwa CDF uria bakindagana nawe kiregete kia ubunge kithurano kithiru Karo Muriuki kinya wationeke kurita Rahim makosa. Tutemba kuba CDF etakorita nguge ne korita nguge lakini maybe kwa wote gairo kuna need ya haraka mantu ja dharura na nije na cho processes cha thirikari ititeka a bit of time kwa una ndege no nto bonere no nto abakinya gwetera kabamba area CDF bagwata na ingwetekia ke murandi wenge MP Rahim waina kibarua gike nene nande murandi tutekathira ya tatonyera kira tunkuria askari beto no nto tugweka seri aja Badwe as a community tutekira kaire tukabera nara nchobire bagwata muntu aretwa na ikwe town eta anenkero authorities iri nara kenda tomba kure kuthithia kuntu kogwetu gukura note utomba ukura na beto benyunya bangi benyunya nchobi na bena mawarivu ya ujange mukariri gite wa gikundi na chokeretia kamete nkatho ni untu bwangu nthongi na kinya kithira guti mutongeri othuri na kura uratemwa ritho kiathone kiu. We want to thank them no to buy effort yao nyombe tumegite within 4 months na itumite mbecha kidogo muno slightly over maybe 700,000. Hizo mambo ya kuleta gari ziko tayari iko ina safa hapo na geki na tutaendelea tukipata ingine tutaomba ikuje iwe ya station. Kira kiamboni antu ibakwera ikuga itongerwa askari ba ekoro baba inge kenda twithira twina agenda desk